Woza besambe, woza. Ngingubishop uDr Mathe ebandleni le-The Cornerstone Christian Church. Sizelana kuzokwemukela isipho senkomo esiphiwa icebo lethu ukuthi sikwazi ukuthi si-enjoye on our Good Friday. Sithi-ke si-Cornerstone noma on behalf of the church njengomholi sithi siphakamisa izandla ukubonga kwicebo lethu ngamandla abasiphe wona noma ngokudla abasiphe khona uthi ibandla on their Good Friday event likwazi ukudla lijabule. Okwesibili ngiyafisa ukudlulisa ukuthi umphakathi wonke ukwazi ukusupporta icebo lethu ukuze amandla banawo babe namandla angeziwe kunalokho then uNkulunkulu abenezele. So icebo lethu keep it up umsebenzi omuhle enwenzele thina. Thank you. Igama lami nginguDr uZandile uMakhumalo wakwaNgidi. Ukuqala kwami ukusebenzisana necebo lethu ngiqale ngo-2016. Ngiqala ngilijoyina masingcwabisane wakhona kwaya ngabazisa nangama-organization engidila nawo bangixhasa as izama imfundo daycare center. Kwadlulela kagcina sengiyifaka nasebandleni engikhonza kulo i-The Cornerstone Christian Church ngaphansi kwe-branch eholwa ubaba uSithole beno-Dr Mathe eseshayamoya kwaMashu. Icebo lethu ligcineke lisipho esikhulu kakhulu sokuthi sidle nabazalwane bonke be-The Cornerstone Christian Church okuyinkomo abasinikelele ngayo. Ngithanda ukudlulisa ukubonga okukhulu icebo lethu ngithi izandla idlula ikhanda. Ngiyafisa abazalwane bakithi babone ubuhle bonke sibenzele icebo lethu. Bangajoyini kwezinye indawo icebo lethu likhona ngoba liyakwazi ukubuyisela ebantwini. Ngalokho ngiyabonga kakhulu kubasebenzi bonke basecebo lethu. Bonke abenze lo msebenzi waba impumelelo. Ngithi uJehova babusise abembathe njalo abafihle. Ngiyabonga.